Mu mpera z'icyumweru gishize abanyarwanda baba mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bahuriye mu murwa mukuru wa Amerika Washington DC. Bahuriye mu ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Kuwa gatanu ari nawo munsi wa mbere w'ibiganiro byafunguye ikoraniro, hibanzwe cyane ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda. Ku munsi wakurikiyeho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabwiye ibihumbi by'abanyarwanda bateraniye i Washington DC muri Rwanda Day ko inkuba yakubise u Rwanda itazigera yongera kurukubita. Rwanda that was struck once badly in 94 will not be struck again. Aha yavugaga ku rugendo u Rwanda rwanyuzemo nyuma y'imyaka 30 mu gihugu habaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yagaragaje ko urugendo igihugu cyanyuzemo rwari rutoroshye, abasaba gukomeza gukora cyane kugira ngo bageze u Rwanda aheza. Nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu hakurikiyeho kwakira no gusubiza ibibazo by'abitabiriye iri koraniro. Barambwira ngo baraje saa 11 uvuga rimwe bigatungana kandi ikibazo winjiye muragikemura. Nshaka kukurikira. Umwe mu banyamerika bitabiriye iyi Rwanda Day yabajije umukuru w'igihugu Paul Kagame uko umubano uhagaze hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Mu gusubiza, Perezida Paul Kagame yavuze ko ari ikibazo kigoye gusubiza, ariko avuga ko umubano ari mwiza. Byinshi byumvikanyemo gushima Perezida Paul Kagame aho agejeje igihugu. Ku rundi ruhande, abandi bamusabaga kongera kwiyamamaza mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ku bafite ibigo bayobora bikorera mu Rwanda barimo Jean Claude Nzaramba, umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo bikora ibijyanye n'ubukerarugendo, yahuje Rwanda Day n'ubukerarugendo. Nkanjye ukora ibijyanye n'ubukerarugendo ni igikorwa kidufasha cyane kuko bidufasha guhura n'abanyarwanda baba hanze n'inshuti z'u Rwanda, gukangurira abantu gusura u Rwanda. Rwanda ni igihugu cyiza, bitwongerera rero abakerarugendo baza mu Rwanda. Ni ibintu bishimishije, imibare irabigaragaza. Turishimye rero, igikorwa cyagenze neza. Nyakubahwa Perezida niwe wavuze ngo hari umugani uvuga ko iyo ushaka kugenda wihuta ugenda wenyine, washaka kugera kure ukajyana n'abandi. Ariko asa naho yavuguruzaga ko yifuza ko, kandi nicyo cyagaragaye muri iyo myaka 30 ishize u Rwanda rwibohoye, abanyarwanda bagomba kugendana kandi bakagenda bihuta kandi bakagera kure. So ni imwe rero mu masomo nakuye muri Rwanda Day, mu bufatanye nk'abanyarwanda baba mu gihugu, abanyarwanda baba hanze n'inshuti z'u Rwanda. Twifuza ko u Rwanda rwacu rwakomeza kugenda rwihuta, rugatera imbere, kandi tukagendana dushyize hamwe. Undi witabiriye Rwanda Day aturutse Kigali mu Rwanda ni Nkusi Godfrey, uhagarariye ikompanyi itwara abantu yitwa Litco yahoze yitwa Onatracom. Yemeza ko muri Rwanda Day bahabonera amahirwe yo kuganira n'abashoramari batandukanye, ibibafasha kuba byateza urwego ayobora imbere, cyane cyane ku bijyanye no gukoresha imodoka z'amashanyarazi hagamijwe kubungabunga ikirere. Twahuye n'abashoramari, twahuye n'impuguke zijyanye no gutwara abantu muri rusange. Muri iyi minsi dufite amavugurura muri public transport ajyanye no kongeramo imodoka zikoresha amashanyarazi, ndetse n'imodoka nini. Imihanda y'i Kigali uko isigaye iteye imbere, dukenera n'imodoka nini zitwara abantu benshi. So twagize amahirwe yo guhura n'abantu batandukanye, ndetse twizera yuko mu minsi iri imbere byagaragaraga nk'aho ari imbogamizi cyangwa challenges, ari izijyanye na financing, ari izijyanye na exposure, ari izijyanye na new technology munsi ziri ku isoko, bijyanye n'amabisi meza cyangwa manini, ndetse afite electric aspect muri zo. Twabashije gukora nabyo, twumva byatwongereye ubumenyi, ndetse mu minsi iza dushobora kuba twatangiye kubikoresha. Muri iri koraniro rigereranywa nk'ubusabane bw'abanyarwanda babaje guhura na Perezida Paul Kagame, habayemo ibiganiro bivuga ku ngingo zinyuranye. Kimwe muri ibyo ni cyari gifite insanganyamatsiko igira iti u Rwanda ku myaka 30. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta wavuze ijambo rigitangiza yagarutse ku iterambere, yemeza ko u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 30 ishize.
yavuze ko rumaze kwagura umubano n'ibihugu binyuranye by'amahanga ku buryo mu Rwanda hari abahagarariye ibihugu bigera kuri 45 mu gihe narwo rwakomeje kongera umubare w'ibihugu bishya rushyiramo za ambasade. Ibyo birimo Brazil, Yorodaniya, Arabia Saudite, Indonesia na Repubulika ya Czech. Muri ibi biganiro kandi Vincent Biruta yagarutse ku masezerano ari hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza areba bimukira. Yasobanuye ko u Rwanda rwinjiye muri icyo kibazo mu rwego rwo gutanga umusanzu warwo mu ruhando mpuzamahanga ku kibazo kirebana n'ubusumbane mu by'ubukungu butuma abafite amikoro make bava mu bihugu byabo bakajya gushakisha amaramuko mu bihugu bikize. Yagarutse kandi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko cyongeye kubura nyuma y'uko leta y'icyo gihugu itashyize mu bikorwa amasezerano yari yarashyizeho umukono n'umutwe wa M23 bigatuma wongera gufata intwaro muri 2021. Yavuze ko iyi ntambara hamwe n'indi mitwe irimo wa FDLR byatumye abanyekongo barenga 100,000 bahungira mu Rwanda, bamwe muri bo bakaba bahamaze imyaka irenga 20. Nyuma y'ibiganiro byabaye ku wa gatanu no ku wa gatandatu, bamwe mu bahanzi bari baturutse mu Rwanda ndetse n'ababa hano muri Amerika basusurukije abari bitabiriye iri koraniro. Ijwi ry'Amerika.